này vì thà đấy pha cắt đấy một phay pram năm ban cái đời tranh ban ốc từng từng kia từng ấy nè vì bắt trăng tôi bắt tới tập chân rôn tạm cái này từ cho tôi thì cho đôi chả vô đây này kia một phay pram nữa tranh tới cho tôi ban một đôi đầm cho bác năm cái cái cắt à cho tôi ấy tiền ban thằng ốc từng không ngà tôi nói anh chưa cặp tu đưa cặp cỏ mà ấp chưa tới lúc tôi mới chết chặt ra thế người chưa chôm tên oi cặp nhưng mà oi ná bàn rôn mình luộc bỏ rồi ớt bỏ nó rồi cái này này Resin is not the only non-timber forest product that is important to local people's livelihoods, however. The forest provides an abundance of food and medicine, which rural Cambodians have relied on for generations. Rít rập tháp bị ban từ tua scoi dạng cho ban nở phiếp chạm bạch nơi cầm nay tụm rung từ lum từ liề nằng đào si chùm rử đã con cá câu con thuần thiên thao mà chiết tam vi sải sầm khăn đổi chia prey chư chưa lập họ nằng đầy thi đại chia phô cái trọp trong bongเราบอกประเทศchiếtสกรรมเพียบนี่โชว์เลือมูลท่านในสกัดเจอกานั่งเลือกาโยดังฉบับล้อปีเพียบจำบัดในการอัติระปริชื่อก็โดยจิการไทยรัสในต้นเลยเพียบเอโคโลจีนั่งชีวะจำเราสำหรับโกนใจจำนวนคราวตีดริจรับทับิบาลนั่งบรรทอการปงเริงการกรุบกรองวิสัยปริชื่อแถมเทียดตามระยะการบังการสหกรมปริชื่อนั่งการรับบรรทังการกรุบกรองปริสมเดียนhướng ấy ai phải dưa tục ngày dài con hướng chớ đạm một này khi ông bậc ca đại chỉ vứt thơ nó chỉ vứt để do bay thơ nó không tầm này bước đây prey trừ miền mặt tây mai chấm nón cao tí không trầm khay cùng phẹt năm cao sập bụng bún nó toàn chưa thời dương ai lúc bụng bát ana thơ bát tay prey trừเป็นกิจกรรมprey trừ để tuông chơi thùng miền bản thế Timber industry operators and their political patrons quickly found ways to circumvent the moratorium on activities in concessions, however. Development of plantations in areas of forest emerged as the main pretext for continued logging. ខ្ញុំសូមស្នើឲ្យក្រសួងកសិកម្មនេះមិនមែនជាបញ្ហាថ្មីទេជាបញ្ហាចាស់ខិតខំពិនិត្យមើលបន្ទន់ដើម្បីកាត់បំព្រួញព្រៃសម្បទានដើម្បីយកដីដាំដុះខ្ញុំទូបង្គំចំបាតសូមបញ្ជាក់ទៀតថាហេតុអីក៏ចាំបាច់ត្រូវផ្ទេរដែលព្រៃត្រូវការពារលោកឯកឧត្តមសុនឆៃបានសួរថាទំហំប៉ុន្មានដែលត្រូវការពារនិយាយច្បាស់សិនបាទអានេះខ្ញុំទូបង្គំចំបាតក៏សូមបញ្ជាក់ថាផ្ទេរបញ្ហាផ្ទេរនេះសូមជម្រាបច្បាស់ថាសូមទូបង្គំសូមទូលថ្វាយនិងជម្រាបផងដែរថាតាមលក្ខណៈនៃការវិវត្តស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាតិឧទាហរណ៍នៅម៉ាឡេស៊ីនៅពេលដែលដូងប្រេងឬកៅស៊ូបានតម្លៃថ្លៃគេក៏សម្រេចរដ្ឋាភិបាលសម្រេចកាប់ព្រៃឈើដើម្បីដាំដូងប្រេងឬកៅស៊ូភ្លាមឥឡូវនេះ
នៅពេលដែលកៅស៊ូមានតម្លៃចុះគេកាត់កៅស៊ូចេញហើយដាំដូងប្រេងវិញនេះទេរបៀបចឹង បើសិនជាដីនេះវាផ្ដល់សេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ឲ្យប្រទេសជាតិហើយព្រៃនឹងបំរុងខូចទៅហើយទុកទៅអីទៀតមិនត្រូវផ្ទេរវាជាប្រញាប់ឲ្យមកដីនេះដែលមានប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់នេះផលប្រយោជន៍នៃការផ្ទេរនេះកាប់ដាក់ហូតយកហើយកាប់តាមមុននោះណាកាប់ហូតយកហើយ 6,200 hectares in Tumring commune in Kompong Tom province, mostly forest, was removed from logging concessions for conversion to a rubber plantation. The area is at the edge of Prelong Forest, the largest lowland evergreen forest in mainland Southeast Asia. រាជរដ្ឋាភិបាលបានកាត់ផ្ទៃដីព្រៃពីព្រៃសម្បត្តិចំនួន 576,000 ហិកតា ដើម្បីកាត់ទៅឲ្យភូមិករដីស្រែចម្ការដីកសិកម្មដើម្បីប្រគល់ឲ្យប្រជាជននេះក្នុងចំនួន 576,000 ហិកតានេះក៏រាប់បញ្ចូលផងដែរនៅដីចម្ការកៅស៊ូទំរីងសប្តាហ៍នេះ នេះគេកាត់យកគោចំបក់គោអីទៀតចំបក់គេយកស្វងគេយកច័ន្ទតំពឹងគេយកស្អីគេយកដែរឲ្យទៅចាំមុខខ្លួនគេបានអីនឹងហ៊ានខ្លាចគេដែរ ស្ងាត់ស្ងាត់ទេអត់មានស្វាយកាពីគីម៉ូនោះនៅយើងឆាប់ខិតអបុលអត់នេះគេយីគ្នាគេយីទូតាប់ទៅក៏គីម៉ូក៏ឯងក៏ខ្លាចឥឡូវគេកំពុងឈូកពួកខ្ញុំទៅទុកស្កាត់ប្រជាជនខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទាំងតូចទាំងធំទាំងចាស់ទាំងក្មេងទៅបាត់ដៃទៅទេសតតែកម្មាកម្មកម្មផង អាប់អូនថ្លៃខ្ញុំនឹងចូលទៅគេបាញ់ឆិតជើងនេះបាញ់ឆិតជើងហើយជីកទាំងក្របឯងទៅប្តឹងផ្ដាល់ស្ដាយទៅតែមិនស្ដាយប៉ុន្តែមិនដឹងធ្វើម៉េចគេការទេខ្ញុំស្ដាយអស់ចាយដៃព្រៃទៅត្រង់តទឹកនោះអ្នកភ័យសម្បទានមិនសบายចិត្តទៅទៀត Logging subcontractors related to Prime Minister Hun Sen and Minister for Agriculture Chan Sarun have played a leading role in levelling Tumring's forest. Over more than 2 years, this group has been secretly transporting logs from Tumring to a plywood factory near Phnom Penh. They have circumvented the government's ban on log transports through official permits that describe the timber as firewood. Thanks to the firewood classification, the subcontractors have paid less than 2% of the royalties due on the logs.